Qatar FIFA World Cup khel meka Japan in Germany an le thala Spain nuam safashanin an chak thunga Belgium in an king puite hnema sela soiselan kai thau boka Nizan in khel result le akentel te tuntuma hian soivele don ta ila Group F a Morocco le Croatia te golkhung lawin anin hne toka kha result awang khan Croatia kha World Cup an match nu hnung som pahnia goal an khung theilo voi khatna anita a Morocco ve thung hi chuan goal khung lo hi an ti than ani ve pakhat thunga World Cup match an khel to zonga match som pasari atangin tum kwa goal an khung theilowa za somnga pathum zet a percentage ang chuan ni in World Cup match som khel tling to zinga Morocco hi a percentage anga la ka goal khung theilo percentage anga nei tam ber zinga anom mek ani pahni mabak hi Canada le Belgium anni to dona wangin a all sam don lo hle Group E a Germany le Spain anom duna Japan le Costa Rica tan base asang theilo tura ngai ani lain Germany in Japan an hne lo takhut mai sia Group E angai nom zual pha don Germany hian first half fa penalty hlo chuakin mini samthum pathumna Gundogan chuan gola achantira Germany hian in khel thununin ball changtam fema sela Japan an beidong du miolova za a somni paruglek in khel chungin ball changma sela second half ritsu don manga an sipur an sut nu in mini songriat pathumna Takuma Asano mangin Germany an hne na goal an khung zuya Saudi Arabia in Argentina an hne thu in khovel a thon nu loka Japan in Germany an hne thu in khovel a thong vele ngal Japan team a khan player langsar vut omlo ma sela football level sang khela nom nuka Germany laka an sipur su tu ritsu don kha German club Freiburg tana khel mekani a an chakna gol khung tu Takuma Asano kha German club thau bosum tana khel mek ani boka German football mai baka German player te hrachiang tak ve anni chu baka chuan Japan tana gol khung tu te hi second half minute somnga nulama lut ve annia bench atanga lutin result anti danglama World Cup khelmeka substitution fuber pol ani kha result in aken tel zinga Japan in Germany an hne masakna ber match ani hi alang sar pol takani a Germany tan chuan mual phona atling thung ome Spain in sisari faite mewin Costa Rica an sopa Spanish player parukzetin gol khungin Ferran Torres chawin gol ni a khunga player dang panga in gol khat theu an khung ve bok Spain hian minisom pakhatna gol ma hruaian khunga akha to ka khung chhozelin minisom kwa pahni na thlengin an khunga Costa Rica laka Spain khan gol shot voi som pasari nein Costa Rica ero in gol shot an nei mi alo thunga anin khan lo ma ti thei tur hialin anin thlawani Spain tana gol khung tu zinga mi Gavi Barcelona rol thar duam le thang duang tak hian record thatak mai asiam tela Spain tana World Cup gol khung theino pang berniin Costa Rica laka gol a khung khan kumsom pare le niza som chawa upa ania World Cup chanchina gol khung thei Gavi aya no pang pahni chawan om kumsa khazakwa somthuma Mexican player kumsom pare le ni somkwa pathum ani laya gol khung tu Manuel Rosas le kumsa khazakwa somnga pariata King of Football Pele record kumsom pasari le ni zanhi somthum pakwa ani laya Pele gol khung te khani in Rosas le Pele ti lawa World Cup gol khung theino pang berchu Gavi hi anita a Costa Rica tan Spain laka sisari faya tlom na hi anram chanchina World Cup an tlom chian ber tum an king puiten an sobber record ani zuya kumsangni soma Portugalin sisari 5 ka North Korea an hne nuwa World Cup in hne na sangber ani telbok Costa Rica khan Spain an machon ma in World Cup match an khelna nung tumriata gol ruk an chua match an khelna nung tumriata gol an chua zat aya tam Spain laka an chua Spain khan first half gol thum an khungani kha an ram chanchina World Cup first half gol thum an khung voi ni na chau ania an tan achin chiatlak le bokin arin om Belgium in sikhat fain Canada an hne shama player langsar kol teuma sela Belgium in baseyan phak che lawem o ti thei ane
Group F a Belgium hian an match ma sabera an machon Canada laka ball changtam jok ma sela goal ma Canada an hlawam zoka penalty te hian an hlo chuak Mase Alfonso Davies chuan penalty hi goala achan tir thei talova first half top don hnai minisomli palina a Michi Batshuayi chuan Belgium tan khung ta thungin he goal hi Belgium hian point thum an hlo chua pui ta hram ani Belgium hian point thum hlo chuakin Canada hi nema sela an khel dana soisel an tok na sa a an mania beseina asang viau nge ni pandit tam tak chuan Belgium hian fiana tak tak an lama chon lova Canada laka khatianga an khelani chuan besei asang theilo ti te hialin an soi chuak ta a ama ero chu Belgium hian point thum an hlo chuak miawa an din mun hi an grupa chuan a thata ber ani sangni sompali atang khan chiarin Belgium hi World Cup a match som pathum an khel atangin tum som pakhat an chaka sangni sompali atang khan Belgium hi World Cup match a chak tamber an ni mek Canada hian World Cup match li an khel na chi ani in henga hian an tlom vek baka goal an khung theilo veka kumsa kha zakwa songret paruk khan World Cup an khel ma sakber tumin group stage a an tlom veka goal nga chhoin goal an khung lova kumina World Cup khel vele chawin Canada hian World Cup a goal khung thei an la nei lo ta zela atlem bera match ni tal an la khel do na ni a Canada ta na World Cup a goal khung thei ma saber kan mu ero be sei ta thau ila Belgium hi sangni sompali le sangni sompariata khan group match an chak veka hei baka hian group match bik hian an match nu nung pariata chak vekin kumina Belgium hian an record thatak ro pui zokin an bel cha thei angemaw chu engpo ni se tikhan group E le F a match khat theu khel anita a group E a Spain in point hum nein man hruaya Japan in point hum vek nein an dota Germany le Costa Rica in point la nei velowin Germany hian Spain le Costa Rica an lam chon dona Japan in Costa Rica le Spain an ma chon don boka Spain in Germany le Japan Costa Rica abese om talo bera Germany hi Japan laka an tlom miau awangin Japan zok hi an din mun a thata hleya he group hi angai nom zual don Germany in an match ni na Spain an ma chon dona Germany hi an tlom le ani chuan Japan in Costa Rica an hne boxi chuan Spain le Japan hian round of 16 an lu dai dona chuwangin he grupa hian Spain le Japan hian an match ni na an king puite an hne ani chuan round of 16 lut a chiang to don Germany hi group match khel kim ma in tlathut thei an ni ma se Japan hi an chak zui kherangem ti hi zona lian takani a Germany tan chance ala om Germany an la tlalova ma se Spain laka chess sualo apoi mo don ta ani group F a Belgium in point hum nein Croatia le Morocco in point khat ve an neya Canada in point an la nei ve lova he group atang hi chuan tu te po hian be se na sang tak an la nei thei veka table monga om Canada po hi an din mun a chhelu tuk bi ke ti tur an la ni lova a chan chu point hum nei team pakhat chau an la om wang le point khat nei team pahni an om wang ani kan thu bel nan in khelzoa Japan che dan mol mai kha Japan in Germany an le thal zona kha match poi mo tak zoa khan Japan fans te khan stadium chunga an chet velna mun ma nok antify ta veka chumi hnuwa stadium an chua san ve chau ani kha Japan fans te kha enton tlak tak an ni